cy'Itanguriro kitabu cha Mwanzo igice cya mbere sura yake ya kwanza mstari wa 25 aravuga ngo Imana iravuga. Wait, Imana igiziki? Eti Mungu kafanya nini? Kumbe Imana imbere yo ikora ibanza kuprofetiza. Kumbe Mungu kabla ya kufanya kitu inaanza kutoa unabii. Ingo. Wait, Imana imbere yo ikora ikintu Mungu kabla ya kufanya kitu nishoboye kugikora kile sivuze. Haiwezi ikafanya kabla ya kusema. Asangwa ndijwi jima. Ingawa na sauti ya Mungu. Dasi kwa Imana igomba gukora ibintu buzima bwawe. Kama Mungu anataka fanya kitu kwa maisha yako. Iranyemereye kuvuga imbere yo kubikora. Inakubalisha kusema kabla ya kutenda. Imana iravuga. Mungu akasema. Imana ubwayo. Mungu peke yake. Nayo yari gukora itaravuga. Hata kama ingetumika bila kusema. Peut-être vyari kuba. Ingewezekana Ariko sindavyemeza. Lakini sikubalishi. Kuko iyivuze. Kwa maana nyakati anasema. Ni Imana ishitsa ivyo yavuze. Mungu anatimiza kuko itaravuga. Maana kabla hajasema haina kile cha kutimiza. Haleluya. Ndacariko ndivugana. Ningali nazungumza peke yangu. Imana iravuga. Mungu kasema. Iti tureme umuntu mwishusho yacu. Guma ngaho. Imana iravuga. Eti Mungu kasema. Iti tureme umuntu mwishusho yacu. Eti tuumbe mtu kwa mfano wetu. Imana yanse kurema itaravuga. Mungu alikataa kuumba kabla hajasema. Kuko yari kurema itaravuga. Kwa maana angeweza kuumba kabla ya kusema. Utazichusa nacho. Ungekuja haujui kile ambacho mnafanana. Sindabona bagomba kwa kirarino jambo. Sizaona wanataka. Imana ivuga ngo ndemu umuntu asa natwe. Mungu anasema eti tumbe mtu akutufanana. Icya kabiri. Cha pili. Aganze amafi yo mu kiyaga. Guma ngaho rero. Baki hapo. Titre ngomba kwigisha minota 15. Ile ambayo nataka kufundisha kwa dakika 15. Igomba kwemeza yuko. Inataka kubalisha kwamba. Lakini Imana ikora itakivuze. Hakuna kitu Mungu anatenda bila kukisema. Umuntu ubona. Mtu ambaye ari wewe. Change wewe. Imbere yuko ubaho. Kabla ya wewe kuwepo. Imana yabanje kuvuga. Mungu alianza sema. Listen. Umva. Ari itandukaniro ry'ibumba n'irema. Kuna tofauti ya ufinyanzi pamoja na munda ya mama wao. Katika tumbo ya mama yako au kuwa unaumbika. Munda ya mama wao. Katika tumbo ya mama yako walikuwa wanakubumba. Alikuwa yabanje kukurema. Lakini alianza kukumba mama wawe ataratwarinda. Mama yako kabla hajabeba mimba. Nico gituma ndio maana ubuzima bwawe maisha yako butagomba kuba defini na situation yabi wanyu. Haipashi kulinganishwa na situation ya kwenu. Kuko iwanyu maana kwenu sio waremewe. Sipo mahali ambapo iwanyu kwenu na karere wabumbiwemo. Ni anga ambapo walikubumbia epo. Ndatariko mvugana n'umuntu umwe asangwa imbere yuko kurema. Ingawa kabla ya kukuumba yarafisi ivyo yavuze. Alikuwa na yale aliyasema. Uno musi ngomba kwatura. Siku ya leo nataka nikiri. Imana yakuvuzeko. Yale Mungu alikusema Gichikere yalite ku buzima bwawe. Kweli kwa maisha yako. Uno musi ngomba kwatura. Siku ya leo nataka nikiri. Imana yakuvuzeko. Kile Mungu alikutabira yako. Gichikere yalite ku buzima bwawe. Ni bande biteze kwa kilicho ngomba kuvuga. Wanajiandaa kupokea. Biblia ivuga ngo Biblia inasema eti tuombe mtu afanane nasi. Aganze. Atawale. Listen. Waganza amafi yo mu kiyaga. Eti atawale samaki baharini. Imana mukukuraba. Mungu katika kukutizama. Yarisi yukuri capable. Alikuwa anajua kama unaweza. Nao kuinjira mu mazi. Hata kama ukiingia maji. Ahantu udashoboye guhemera. Basi awezi ukapumulia. Amafi ugumuyaganza mu mazi. Samaki unabakia unazitawala maji. Mwata ivyo mvuze. Unanielewa vinavyosema. Aganze amafi yo mu kiyaga. Atawale samaki baharini. Ufise ability. Uko na ability. No muri situation wisanga utamerewe neza. Hata katika situation unajikuta hauko salama. Naho nyene ukagumuganza mu izina rya Yesu Kristo kwa kazi. Unatawala kwa jina la Yesu Kristo. Ngo aganze amafi. Eti atawale samaki. Ni gute uganza amafi? Ni gisi gani unaweza ukatawala samaki? Kile sikora yategeka kuja hugoma. Isipokuwa kuziamuru ziende mahali ambapo unataka. Inamaanisha uri mu mazi abira. Nyakati uko katika maji. Urachari uganza mu izina rya Yesu. Mwenye mtawala kwa jina la Yesu. Waganze inyoni zo mu kirere. Eti atawale pia ndege angani. Ubundi inyoni ndege zisanzwe ziri zo mu kirere. Zinakutaniwa ni za angani. Ariko Biblia ivuze. Lakini Biblia inasema inyoni zo mu kirere. Eti ndege za angani. Na itari kuvuga kwa zo mu kirere. Hata kama angesema ziko angani. Zisanzwe ari inyoni zo mu kirere. Zinakutaniwa ndo kwenye zao kwa angani. Ariko Imana ilisema kuvuga. Lakini Mungu anaamua kusema inyoni zo mu kirere. Eti ndege za angani. Biblia inasema yatuzuranye nawe.
alitufufua pamoja naye, akatuketisha naye fasi ya mbinguni. Inyoni ndege ishoboye kumara amasaha 10 hasi, inaweza kumaliza saa 10, ariko iguma yitwa inyoni yo mu kirere, lakini inabaki inaitwa ya angani. Naho uhagaze ku isi, hata kama wewe uri umunyajuru, wewe uko mbinguni. Ni mwana ahuye hawakunielewa. Nacho bitwaye au herere, haijalishi mali uko, aba mugendana pale unatembea nao, bategerezwa kumenya, wanapaswa kujua, naho mutambuka hamwe, hata kama mnatembea pamoja, wewe uko mbinguni. Yes, that's God. Waganze inyoni zo mu kirere, eti atawale ndege angani. Imani yejeje kure mu muntu. Mungu alipomaliza kuumba mtu, iramuha Eden, akampatia Eden. Kumbe mu migambi y'Imana, kumbe katika mipango ya Imase kure mu muntu, alipomaliza yari mfise umugambi wo kumuha ibintu, alikuwa na mpango wa kumpa vitu. Adam ahejeje guhabwa ibintu, alipomaliza kupewa vitu, Imana igira ivyimwemerera, Mungu akawa na vile vya kumkubalia na vile ya kumkatalia. Adam akora ivyo yamubujije, akafanya venye alikatazwa, achagira ingorane, akawa na shida. Ingorane riri ku Mana, shida haiko kwa Mungu. Ingorane iri ku bantu bakora ivyo Imana yababujije bakisanga mu ngora. Shida iko katika watu wanaofanya vitu ambavyo Mungu aliwakataza, alafu wanajikuta mtatizo. Imana mipango ya Mungu kuganza ni kutawala. Ego ndio, ariko umuntu amaze gushika Imana yamwe kuganza, mtu anapofika mahali Mungu alimpatia atawale, ugasanga ariko arakora ivyo Imana yamubujije, unakutana anafanya vile Mungu alimkataza. Gusatekana, lakini tulia, uno munsi ndaje kukubwira makuru. Siku ya leo nimekuja kukuambia habari zako. Uno munsi ndaje kukubwira makuru. Siku ya leo nakuja kukuambia habari zako. Ari umuntu akeneye kuyakira, kuna mtu anataka kuzipokea. Listen this. Sikia hiki. Imana irabwira Adam, Mungu akamwambia Adam, ni wajya kuri kya giti, eti utakapokula kwenye ule mti nakabuza uzoba, hakuna kinakataza utakufa. Ego ndio buja mwe masomye Biblia, mwe mlisoma Biblia. Adamu haijije kujya kijya giti, Adamu alipomaliza kula yarapfuye, alikufa. Urupfu bavuga hajya, kifo ambacho wanakisema mahali pale, urupfu rwo mu mubiri gusa, haikuwa kifo cha hali ya mwili pekee, ni urupfu rwa opportunity, ni kifo cha opportunity. yarafise opportunity yo kuganza Eden, alikuwa na opportunity ya kutawala Eden. Amase kwirukana Eden, alipomaliza fukuzwa Eden, abapfuye kuri opportunity, anakuwa amekufa katika hiyo opportunity. Adam amase gukora icyaha, alipomaliza kutenda dhambi, arirukanwa muri Eden, akafukuzwa Eden, aba arapfuye muri opportunity, akakuwa amekufa katika hiyo opportunity. Achika umuntu yogwara, akawa mtu anaweza akagonjwa, kandi atari yemerewe kugwara, alikuwa akubaliwi kugonjwa. Achika umuntu aruha, akawa mtu mwenye kuchoka, kandi atari yemerewe kuruha, alikuwa akubaliwi kuchoka. Achika umuntu abiri yasho, akawa mtu kutoka jasho, kandi yarafise climatiseur eternel, alikuwa na climatiseur ya nyakati zote. Ibintu birawa potopoto, vitu vikawa matope, Shetani arabinezererwa, Shetani akabifurahia, Shetani aratwenga, Shetani akacheka, kuko umwana w'umuntu yari yononekaye, kwa maana mwanadamu alikuwa ameharibikiwa. Ariko Imana iriyumvira yonyene, lakini Mungu akajifikiria kwa ibintu ntibishobora kuguma gutya, vitu haviwezi baki kwa hivi, hegerezwa kurondera solution, kutafuta jibu mugiye kanaka, katika nyakati fulani. Ijwi riravuga, sauti kasema, bice ku mumarayika, ikipitia malaika, agenda inkumi ntoya, anatembelea binti yitwa Maria, ambaye anaitwa Maria, tutabeba mimba, uzovya mwenye utakaeza udasanzwe, atakuwa si wa kawaida, kuko n'umucunguzi, kwa maana ni yaje gucungura nde, alikuja kuokoa nani, yaje gufata wewe, alikuja kamata wewe, wari warapfuye mu opportunity, ulikuwa umekufa mu opportunity, agusubize mu karere kama opportunity, akurudishe katika anga ya opportunity, yaje gufasha wewe, alikuja kusaidia wewe, utagishoboye kwamura icamwa, hauwezi tena kuchoma kuko kwamura icamwa, kwa maana kuchuma sicho kimwe no kurima, sio mamoja na kulima. kwamura icamwa, kuchuma tunda, nukuduza ukuboko umanurira mu, kupandisha mkono unashushia tumboni. Aha rero hapa sasa muribaza ko ndiko ndavuga amavuko, unajiwaza nasema mavuka, hapana. Ugiye kwamura ivyamwa vy'umunezero Imana yashize ku biti byose, kuchuma tunda za furaha Mungu aliweka ku maisha yako. Ugiye kwamura ivyamwa vy'umunezero, kuchuma matunda ya furaha, ninakuona. Biblia ivuga ngo, Biblia inasema, ni kubera iki mwiruyishiriza ubusa, ni kwa nini mnajichokeshea bure, wabakunda, eti anaowapenda anawapatilia katika usingizi. Itiro usingizi bisigura ngukora bike ukunguka vyinshi, inamaanisha unatumika vidogo unafaidika zaidi. Sinzi uko ari kiganza cy'iburyo cyo tuga hejuru, mkono wa kulia unaweza ndaguheza kiye mu izina rya Yesu. Ninakubariki kwa jina la Yesu.